I stara Rambo. Evo ga, ovako vam izgleda dvorana u izvornom obliku. Vidite, to je sve ostalo od ljepljenja tatamija. Sad ide krećenje. Tu je popucala glazura. To ćemo isto morat razbiti. I ovo sve ćemo onda na novo zrokati. Evo ga, radi se. Hop. Eto gaci. Sad ćemo i ovo malo pokrećiti, ako je to stvarno zid dobar, jedno tu se malo od pučica, ali to će uvijek biti zmazano, tako da nema problema. Evo ga, tu je ulaz. Tu je dosta, primile su ovo nove betonski stupovi, odnosno grede. Tako da sad ćemo to sve maknuti i riješiti. I da vidimo buksicu. Hoće li to ikada više biti isto? Sad ćemo tu dole tatamiće poslagati. Evo ga, preuređuje se, sad smo tu ovo sve štemali. Sutra ide nova glazurica i tu na ulazu. I tako pomalo radimo. Evo ga, zalijano i ovdje, tako da uskoro se vraćamo u punom sjaju. Evo ga ekipa, lagano krećemo, integracija je stavljena na pod, sada rokamo sa tatamićima, uskoro u punom sjaju. Evo ga, znači ovako na par točkica roknemo. Tako, možeš ovu jednu cijelu pa onda drugu, da vide kak ljepimo. Znači imam ovo Fix All ljepilo. Ovim putem se zahvaljujemo firmi Soudal. Ovo je super ljepilo. I gospođi Sonji. I to je to, onda ga samo stisnemo.
ova odlična, znači za ljepljenje ovakvih stvari. Prošli put kad smo radili, smo imali baš problema, nikak nismo mogli zalijepiti. Znači ovako ja to istočkam. I onda ga zalijepim, odvojim malo i opet zalijepim. Onda odlijepim, uzmem malo kisika i idemo dalje. Pazim da se nalijepi jer je friško zalijepljeno. Tako, s malo kiselnika. I onda ovo gore isteši u oko. Da vidimo, znači tu. Sad. Eto ga. Znači tu nam, ovo nije skroz prva klasa, ali mi ne treba za zid. Znači ono, trgnete koji komadić, ali vam tako ne smeta. I to je to, evo vidite, i tu srčiku fali. To ćemo naći ta srčika, pa ćemo zapuniti unutra, izrezat ćemo iz tatame i to će biti super. Eto ga. Nemamo još puno. Evo ga ekipa, tatami je zalijepljen. Vidite, evo tu na nekim mjestima nije bilo pa sam ja izrađivao sam, srce sam izrezivao iz ovih okrajaka. Tako da se sve, eto ga, bomba. Evo ga, lagano slažemo sve. Eto ga, lagano završavamo, sad još sitnice gore malo ovo da polijepimo da sve bude lijepo ravno i bam bam. Eto ga ekipa, to je to, još sitnice. Malo počistiti ovo tu. To su već vreće. Slikice ćemo staviti. Klupčice su sad već nasložene. To je novitet. Tatamić novi. Klupčice smo tatami također radili. I tu dole smo stavili. Tako da sad imamo samo sitnice još. To bi bilo to za ovaj video. Za sljedeći video uskoro vam planiram kad sve kompletiram posnimiti baš kompletnu dvoranu i točno cijene, apsolutno sve opreme koje imam. Ja znam da vas to zanima. Doslovno ću vam reći sve koliko me je izašla glazura, stiropor, tatami, sva oprema, sve bučice, vreće. Znači odradit ćemo klip vezan za to, tako da evo imate u videu ako želite vi nešto napraviti da znate koliko šta košta i gdje sam šta kupovao, znači sve ću vam to reći. Tako da ako vas još nešto specifično zanima, slobodno mi napišite, tako da i to spomenem u klipu koji će biti, a šta znam, za možda 2 tjedna kad sve to dobro skompletira. Uglavnom to je to, bilo mi je drago i ako vam se klip svidio udarite like, napišite komentar, pretplatite se na kanal i vidimo se u idućem klipu. Pozdrav!